Kurumzari, Image TV meeting Tabir Mende no my team Nataram Oxari, Asinutili Paupizari. Directorate of Information and Public Relations, Government of Manipur Nasahi Kudingi Pangtokuna Lakpa, Manipur Calendar Amadi, Manipur Diary Lakadoriba Kunza, Listingani Kunmarigi Oina, Nasi Haunavi Matungina, Si Minister Secretariat, Manipur Si Minister Nongthoma Biriana, Fongkre. Calendar Amadi Diary Fongbagi Tauramaduga Mari Lenana, Si Minister and Biriana High. Manipur da hojik tholi ba issue asi tamna fagalaktuna mahusagi fibam da lakba hore issue asi loisinna ba hona bada matam kharadi sangani adubu miyamna tha tareni pan sure haiduna khanduna leidiba asi lainga ki maikai dagi irang asi loisinna na ba kanna honari Manipur da sing amadi tamda khundari ba mioi khudingmak Manipur gi citizen ngakni hojik Manipur laingak na sinduna bus service hohan khiba duda Maruina district ani Sursanpur amadi Kangpok Pida Assam Rifles ki personnel singna thingduna bus selhan khidaba asi nakal ani gi marakta fauna ba khara wat hobadagi thokibani adum oinama makhata na bus service taunaba leinga ki maikai dagi hona ki gani haina su CM Biriana phongdokhi. You know, you are counting from the third May month wise, but from third May you are counting 8 months, but for 5 months there was no crisis, no problems, peaceful were just pass away. We also count them. Only we should 8 months we should not count it. We should count those where the crisis took place. That doesn't count the view. And if the problems solved over the day will take times. Solving of problems will take times. But in the meantime, I will want to appeal to the old citizens of India, particularly those who are in Manipur. Learn, Lead, Grow, Hybrid Team the Club Lions Learning Program among si Acme Fertility and Healthcare Center, Hiang Hiren Leirak Palace Compound Laibagi Auditorium the Pantokre. Ayuki session the new ideas, new ways Haibagi Matang the M. Gajendra Singh, conductive effective meetings ki Matang the T.S. Keso Singh, membership retention, the foundation for membership ki membership growth ki Matang the Dr. T.H. Gaurabidu, Lions Learning Center overview Haibagi Matang the Dr. Romi Singh Amadi, Mission 1.5 powered by membership ki Matang the Dr. P. Rasmani na Wangangki. Masigi Tauramadu Lions Club of Imphal na host amadi Dr. James Ilangbam na co-host oiduna pangtokibani. Tauramadu gi nungthil session da ice breaker gi matang da TS Keso Singh, working in a team gi matang da Dr. W. Gopi Mohan Singh amadi help your club great a vision gi matang da ice Mani Kumar Singh na wangangki. Tauram gi saruk ama oina question answer session na masu pangtokhi. Kangpokpi district ki new Kaithen Manbi police station na konba tingkai khunau da ngasi ayu bom ama pokhai ba da Nepali ama tamthi na sokle bom pokhai ba gi thodok adu ngasi ayu pung nipan khara helakpa matam da thokibani bom pokhai ba du da soklaba mioi adudi Imphal West district ki Sar Hazar dagi hojikna kuki singna Aigazang haina khangnaba tingkai khunauda sansenduna leiba Ramesh Batrai sahi kuntrataru apokpa Man Bahadur Batraini bom pokhaiba duda Ramesh ki haksangi mafam kaya da bom machena panbadagi sokhi soklaba Ramesh hojik Rims Hospital da laikanari amaromda bom pokhai fongi area da su new Kaithel Manbi police amadi by 5/9 GR gi apunba team sing laktuna yengsin khibaga loinana case amasu lokatuna bom pokhaiba adugi matang da thigatpa hokre. The Economic and Resource Development Organization ERDO Kanglefang na ngasi anirak subo oina lomi singda alusar yenthokre Imphal gi Major Khulda leiba Manipur Press Club ta pangthokiba alusar yenthokpagi thauram aduda tongan ba maikai kaya dagi lakpa lomi sing saruk yakhi pangthokiba thauram gi matang da wangang laduna ERDO Kanglefaki Secretary General Nahakpam Santana hai ngasi yenthokkiba alusar sing asi tharaga ERDO Kanglefak na ngasi fawbada alusar metric ton 130 lomi singda fangan kre yenthok kriba alusar sing asina lamdam asigi lofam hectare samada thaba konaragani ERDO Kanglefak na lofam hectare samada yenthok na bagidama sangsilakpa panda mai fakle haina loba yai
ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯇꯥꯡꯀꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡꯗ ꯑꯂꯨ ꯆꯥꯔ ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯇꯣꯟ 70 ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ERDO ꯀꯪꯂꯩꯄꯥꯛꯅ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯊꯥꯡ ꯑꯁꯤꯃꯛ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ ꯐꯒꯠꯅꯕ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯅꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯟꯃꯤꯠꯂꯣꯟ ꯐꯒꯠꯍꯟꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯥꯅ ꯊꯥꯕ ꯉꯝꯅꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯆꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯑꯂꯨ ꯆꯥꯔ ꯄꯤꯕꯁꯤ ꯉꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯉꯁꯤ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯁꯤꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯅ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚ ꯇꯧꯅꯕ ꯏꯀꯣꯅꯣꯃꯤꯁꯦ ꯔꯤꯚꯥꯏꯚ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯝꯖꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯈꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯅꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯂꯨ ꯇꯤꯜꯍꯧꯗ ꯀꯔꯕꯥꯔ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯄꯨꯟꯅ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯣꯠꯅꯖꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯩꯁꯥ ꯈꯥꯏꯒꯠꯅꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯁꯤ ꯂꯩꯔꯒ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯆꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯨꯡ ꯀꯣꯏꯅ ꯌꯦꯡꯖꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯑꯂꯨ ꯆꯥꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯂꯨꯒꯤ ꯐꯥꯏꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯔꯣꯗꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ERDO ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯤꯌꯟ ꯄꯣꯇꯦꯇꯣ ꯐ꯭ꯔꯥꯏꯠ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯅ ꯂꯧꯃꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯒꯤ ꯂꯩꯗꯨꯅ ꯂꯧꯃꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯟꯊꯥꯒꯤ ꯑꯃ ꯏꯟꯀꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯖꯦꯅꯦꯔꯦꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯁꯤꯟꯖꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯒ꯭ꯔꯥꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ All India State Government Employees Federation AISGEF की Annual National General Council की कोलकाता सॉल्ट लेक डिसेंबर 19 नुमित हुमनी सुमना सत्थगदबा मिफमदा सरुक यारुनबा मणिपुर गवर्नमेंट सर्विस फेडरेशन जिरीबाम ब्रांच की एडवाइजर सिंगाखम धीरेन्द्र सिंह लुचिंग मेंबर्स मरीना साब टीम अमंगसी खोंसान ख्रे खोंसत असिगा मरी लेनना एडवाइजर सिंगाखम धीरेन्द्र सिंह हाइखिबदा था असिगी 19 कुंथ्रा फाउवा पांथोखदबा मिफम असिदा सरुक यानब जिरीबामदगी पुन्ना मियोय मरी चतचबनी हाइखी मणिपुर स्टेट की ओइना पुन्ना मियोय 15 रोमना सरुक यागनी हाइना फोंदोखी ngasi खोंसान खिबादुदा सिंगाखम धीरेन्द्र सिंह एडवाइजर सनसम लालमणि सिंह एडवाइजर थौनाउजम इवो पिसक सिंह अमदी सुकुमार चंदाना खोंसान खी निंगसिंगबा याय मरु ओइना मिफम असिदा लेबाग असिगी पेंशनर्स अमसुंग एम्प्लॉयीज सिंगी 9 सुबा पे कमीशन पीबीयू हांगलिबा एम्प्लॉयीज सिंगी फम मेंसिनबियू हौजिक लेबाग असिदा चतनरिबा नेशनल पेंशन स्कीम NPS की महुत्ता हानगी अरीबा ऑल पेंशन स्कीम OPS चतनहनबियू साही अमा मखाईगी एरियर सिंग याउना सेंट्रल गवर्नमेंट चतहनबगुम स्टेट दसु DARDA सिंग फंगनबियू हाइबा डिमांड सिंग असि खन्नरबा याय हाइरी Federation is to be part in the National Council meeting of All India State Government Employees Federation of Kolkata, being hosted by the State Coordination Committee, West Bengal, from 28 to 30 of this month, 2023. matang sida ngasi nukthili pau pizaba loijare Image TV midyang tabiribasingbu amuhana khurumjare